Motivation vibes ini igama lami ngumduduzi ngwakashabangu phinde futhi ngibingelele kubo bonke abantu sibonga ukuphinde sihlangane ithi nje ngabe mude kakhulu ngivele ngihlale endabeni ayangikhuluma nje nomuntu othi yazi ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi yini engingayenza ayangikhuluma nje nomuntu kanjalo othi yazi mangicabanga kahle ya ngathi ngiyayazi ukuthi yini into engifuna ukuyenza ukuthi nje mhlamba ngakabi na show kahle ngisashoda ya mhlambe ngisadinga some more motivation ayangikhulume nje nomuntu kanjalo ngizothi mina yabona mangabe ukuthi usune idea yokuthi ungenzani if you ufuna ukuthi iphumelele leyo idea if ufuna ukuthi yenzeke yabona mangabe usunayi ukuthi manje I know yini engayenza ngithi mina oqala ongakwenza ngoba yonke into mangabe yabona uma uzoqala into for a first time kuba nokusaba okuningi ukusaba izinto zokuthi what if ya fail lento what if ayiphumelele lento abantu bazothini yabo zonke lezo zinto lezo ngithi mina solution number 1 awukumeditate ngayo mangithi meditate ngayo ngichaza ukuthi yabona njengoba nje iye yakufikela waba nezithombe zayo ngithi mina qhubeka ke futhi zicabange futhi lezi zithombe ngoba ishuthi manje le plan yakho idea lento le ngaphakathi kuwena unayo before iqala unezithombe zayo usuyibona usuyiqala uyacabanga nezinto ozidingayo udinga lokho nalokho uyabona futhi ukuthi ingahamba izifike lapha ya iyothi mangabe sifikile lapha ya iphinde futhi kudlulisele kuleli azinga leliyana ngithi mina zigqishe ngalowo mcabango loyo faka more leyo mcabango faka lowo mcabango yabona le success yabona khona le part oyibonayo success lapha ya faka more emcabango lapho faka more emcabango lapho ngithi mina meditate ngayo kakhulu angithi usasaba like awazi awukabi na sure ngithi mina meditate ungayiqoshi leyo idea ungayibuki futhi njengento engazathi into engeke izophumelela ngiqoqele ikhona there kuwe for a reason lalela ke hlala kuyona Zindla ngayo ngaso sonke isikhathi meditate ngayo until kuze kuphumele failure futhi musukukhuluma ngayo because imistake kaningi esiyenzayo ukuthi siyakhuluma ngalezi zinto uthe yazini mngani nami ngifuna ukuqala into ethile ngaleso sikhathi ufuna ukukhuluma nomngani akekho nje kulento yakho le athi mayethi ayilalela azukuhlanya nje avele akukhulume out of your idea out of your dream uburiski bokukhuluma nomuntu yibo bona lobo ukuthi uthi uyakhuluma nomuntu umuntu avele nje ayicrash yonke into yakho nawe uvela uyibone ingekho uvela ubone kungcono lapho ukhona kanti lapho ukhona kahle awukho ngcono uyakhala uyacomplain ufuna ukuphuma ukuze uzophila impilo ehappy so mina ngithi akumeditate ngayo ingene ngaphakathi kuwena mangabe kuukuthi ufuna like umuntu ongakhuluma naye ungamani yokhuluma nomuntu already osendleleni yalento ofuna ukuyenza cause loyo yena ngeke azayikhulume out i-idea yakho iplan yakho whatever lento ofuna ukuyenza ngeke azayikhulume out but uzokwenza sure ukuthi uyayenza futhi yenzeka thola abantu abafana nalabo mhlambe noma ungasamtshelanga ukuthi yazi ngifuna ukwenza into ethile but sondelana nabo uthole lolwazi lwabo lolu bakufakele information yabo lena bakufake like le power yokuqhubekela phambili nawe ubuyibona lento yakhe iphumelela yakutshela the more uzindla ngento the more into uyiconsume to your mind ulokho uyiconsume automatically la ibasta khona uvele nje uyenze uvele ungabe usasaba umuntu uvele uthi I don't care who says what ngiyayenza lento because I know ukuthi lento lena iyona vele right thola incwadi mhlawumbe ongayifunda ezizokwenza ukuthi zikuqhuqhumezele like zikukhuthaza zithola ama motivational speakers maybe azawukhuluma lento ukuthi mayenzeke
subscribe nakuyo yona le channel ngoba nakho usuzowafika yona, subscribe nakuyona ukuze uzothola moya ye motivation, uzothola moya inspiration ukuze lento engaphakathi kweni yogcina iphumile. I-aim yami i1, ngiyakhala mangibona uDakhe ehluphekiswa ukuthi mina ngizange ngiye esikolweni so angazi kumele ngenzeni. Athi omunye mina ngaye esikolweni ngine degree mhlawumbe azayi2 3 but umsebenzi angiwutholi. Omunye naye abale lokho nalokho, omunye athi mina ngiyafuna ukwenza into ethile, iproblem yami ukuthi anginamali. Ngiyakhala mangibona uDakhe wakithi abanye babo baze bayongena emathuneni bengazange benze lutho, bafe bebe rich. Kahle lento uNkulunkulu ayifanga phakathi kimi nakuwe, yo ayidingi into eziningi, idinga nje kuphela ipower, idinga kuphela icourage, idinga kuphela ukuthi vele usukume uyenze. Once wafinyelela kulelo zinga lelo lokuthi ungabe usaba nefiye, because ifiye iyona ebambezela abantu abaningi. Ubona abantu bengaphumeleli kangaka nje is because of ifiye, what if. Then uzokwazi kanjani ukuthi ubungeke uphumelele noma uzophumelele if awuyenzi? Yabona nje, have faith leyo enye option number 2. Motivator, keep fear, then fake faith, have faith. Yabona once waba ne-faith kuleyo nto leyo, wayibona iphumelela, waba ne-faith, then ungaphindi uvumele ifear, ungaphindi uvumele umuntu okhuluma izinto ezinegative. Hlala nabantu abakhuluma into ezipositive, hlala nabantu abakhuthazanayo, thola ama-message akhuthazanayo ukuze uzokwazi ukuthi nawe uqhubeke phambili. Khumbula phela ukuthi uyayiqala lento lena, so udinga more support, like abantu abazophusha uye phambili, and that support kaningi asinayo eduzane kwethu. So thola incwadi ezizokukhuthaza, thola ama-motivational speakers, neBhayibheli futhi lizokukhuthaza, like have faith. Ngithi mina yenza leyo nto leyo, ngifuna ukukubona uphumelelile, ngifuna ukubona uyi-something ekusasa, whether ufundile noma ngaba ufundanga. You are here for a reason. Ukuthi why ungafundanga sikubeke eceleni lokho, but there is a reason why usaphila-ke. Ukube bekade ungasenamsebenzi ngaba usekho emhlabeni, but the fact that usaphila, it means khona into ongakayenza kusafanele uyenze, and ukuze uyenze akuzindle ngalento, cabange lento, have faith, senqoba. Gama lami ngumduduzi Shabangu, motivation vibes in. Sibuye sihlangane futhi next time. Ngiyayehla kwamanje, sayigibela futhi next time. Peace.